Fl-aħħar 8 logħbiet skurja 7 gols għat-tim ta' Juventus. Le, dan mhuwiex Paulo Dybala jew Gonzalo Higuain, iżda l-plejer Malti ta' 12-il sena Julian Fraser li qed jitħarreġ fl-Akkademja ta' Juventus f'Ruma. Julian jgħix fil-kapitali Taljana kif ommu Vanessa Fraser il-ambaxxatriċi Maltija f'dan il-pajjiż. F'Ruma stess, Julian jingħata taħriġ fl-Akkademja tal-Futbol ta' Juventus u Net News ħal opportunità jiltaqa' miegħu hekk kif attenda l-sessjoni ta' taħriġ għat-training camp tal-plejer internazzjonali Javier Zanetti li bħalissa wkoll qiegħed Malta. Ma' Julian tkellimna dwar il-ħolma tiegħu li saret realtà u dwar l-esperjenza tiegħu ma' Juventus. I'm still 12 years old, so it's not like some professional team and stuff. It's still a squadra calcio, you know. Next year, it's not squadra calcio anymore, but we're still squadra calcio. So it's kind of like, you know, I go there 3 times a week, I train, and then we play the game. Julian qalilna wkoll li minn barra f'Ruma u mar ukoll Vinnovo fil-kamp tal-Akkademja ta' Juventus f'Turin. In the summer, I went up to Torino and I trained in Vinnovo, and there were the players training there as well. So it was really cool, and it was cool to train with both academies of Juventus, the Vinnovo and the Torre Teste one, which is in Rome, where I live. So yeah. Julian kellimna wkoll dwar ix-xewqa tiegħu. So your dream is to play for your dream team at the Allianz Stadium, right? Yes, of course. And I even go to like many of the games. I'm a really big Juventus fan, so it's really good to play with them. Iżda fl-aħħar tal-intervista, Julian urina wkoll il-kapaċità tiegħu bħala attakkant fejn hu żgur li Julian se jibqa' jagħmel unur lil pajjiżna mal-klabb ta' Juventus. Waqt li konna qegħdin fil-ground ta' Luxol, ħadna l-opportunità wkoll li nitkellmu mal-plejer internazzjonali Javier Zanetti li jinsab f'Malta għal din is-sessjoni ta' taħriġ. Benissimo, ci siamo divertiti, c'è stata una bellissima esperienza, ci vediamo adesso il prossimo anno. Grazie.